Wah, lewi. Iya. Sure moto nalami pampalay. Iya. Kuy. Iya. Terkon deh kuy. Iya. Boleh dulu. Boleh kak puro minta anu Wasin ngika cuco. Kai. Puro mero anu salo-salo nanti sing anu cuco pae. Kamu taruh tuh. Kaget taron. Oh iya. Iya. Tanya kok tuna sih. Iya. Agak perlu tuh. Anu senge mesiara to. Masiara. Iya, lah itu yang boleh pelai. Iya, tanah dia pakai boleh pelai yolo. Iya, lah Iya. yang boleh pelai. Iya. Tanah ini pakai yolo ya. Saya kasih apa kata mah. Oh iya. Langsung pakai yolo. Iya. Mau tutonya. Iya. Iya. Ah iya. Bang, sana laki kok. Cedek namanya. Dikasih. Hai. Tunggu jambang. Oke. Tiga jambangan na no. Ay, nasumpa dyan. Ayan. Tiga di sana sa WC na Oh, lu Sorry. Oh, masuk aja mobil. Kecil ya. Oh, makan buku. Kau si kerekut jamban adik kamu nroi. Kantuk kau batu-batu. Agak malah aku. Weh, tegi mo sa WC no. Dek para tepu. Bakit ka rin pajama? Kada reka pak desa ro tapi depo we bui. Weh, tega ka pajama. Pasilaw. Oh, na hindi pa mo pa. Dati lo lo. Gampang ama demo. Song na sedih. Song na. Awi. Ya lek bak naku makuni. Wah, sa mapet di ko petu cintai lebih pet di pak ko pura makuni nah. Petu zero Ya, kita nih. Halo, assalamualaikum. Matengah kajo lisu boleh pak? Iya, belok kajo lepat dari waktu itu. Kalau kita jolok sini. Iya. Tiga dompet ya. Wak denu saya tay. Dompet nak wak denu. Nah, tadi jangan dijatuh nak tay ya. Karo tay tu ngena lah. Ilah ini kas jambak putasi he. Oleh kapa wak denu jambangnya itu. Pak katoni dompet na lorun tu Tong gager bak denu. Ya tobi bantuang natal tobi taina. Terpaksa terpojo pada desa kamu patau itu. Dia nanu jambamu putasi. Ya, halo. Assalamualaikum. Tabe Pak Desa. Mega mupai tak tahu jamba kutasi kasih sialo na wali jak lalu tai nai. Malita mupai sandal ku wali jai. Oh.
kasih runtuk jambak kurtasi Ya tahu na pada saya pak. Kata na he urun tu dompet he. Kalau dompet si dapat lek beta ye. Iye, na ya anu ta he. Wak denu ta he. Dompet na wak denu. Ya na ro. di loki bolana di pada anu di arahat di Oh iya, ilok ke bola na. supaya dek na pa menapa na lakukan perkara. Iya pak, iya. Oke pak kebetulan silau ka babi sa babi mas ya jadi meluncur nih pak loka ke bolana di. Oke, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi lauki ko daro bolana wak denu apa kakek dompet na kurose dena nero. Runtik jambak. Runtik jambak. Perlu tuh apa meto lo iko datu. Nah harus repa pengertian tuh supaya dek apa jangan di mana membuang zaman sembarangan. Nah, makanya kalau loki bolana di. Oh iya. Iya. Ada bolana wak denu di. Iya. Tapi enggak wak denu ro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai Pak. Sehat-sehat Muki. Iya alhamdulillah. Mai Pak. Nah. Itu udah Bapak. Pak. Iya. Pak bisa Pak bisa. Iya. Ini. Nah, perlu Apa Pak? kala porata den rumah tama sih makada kemungkinan nasen ro wademu jamba sekuritas Oh dek tuh Pak. Pak ka WC ke mangelo iya Pak. Ini toma biasa malaka Pak. Ya na ruwas makada kai maka sih ka jamba kuritas na kana pura yari ni anu wese. Oh dek nang Pak tuh dek. Iya. Dek mangelo ni WC ku ya Pak. Ini memang biasa malaka. Nah, Dek nangka. jadi ya mah laporan na den anu anggota na kasih mabel Oh. Idang ngaret dek nangka tuh. Dek. Iya na Aga itu. Engkau urun tu tai ku ta si Oh, Nero ta ye si dapat KTP ta. menangka. Iya, jadi ke dompetmu. Oh, dek aga Pak. Oi, nah menurut saya informasi, ke dompetmu runtuh kero. Oh, iya, dompet. Oh, iya, dompet nak apa? Dompet kan? Iya. makana Kada ini lo jambang. Iya cicep Pak. Oh. Dek anu kuka bola na larau ko palokan adek gaga jambangan na. Kau pakai resege kada. Ayo tunggu makan. ada kata Pak ada mengaku ini Enggak gitu. Iya. Anu ke tuh Pak makareta. Saya jaga merana loh. iya jadi nampak dulu nih Pak yaro yari mana ki BC ya urut ki supaya dia kalau kajamba kuritas Oh iya. nama maku kue ya tiani tahu membuang jamba sembarangan. Oh iya Pak. Nah, Iya makanya insyaallah. sini warga desa Curawali wajib ki bureng. Iya. Nah, terutama rode ega apa jambanna. Oh iya Supaya Pak. dia naga maka biang jambang ku sembarang tempat. Anu Pak buka bola na larau pa dek gaga jambangan na kasi nasi keret ka. Anu kaya magelo mah. Mereka dekat jambangan na laraw. Nak kaya reto bantu aja Deka, si Kak. wes ya. Ga? Gaga Pak. Lalu itu lepas resa itu? Oh. Oh si baga pala wala laraw ko bela. Iya. Oh iya, tapi kamana mi dai kuku tuh papi sebu tuh talan itu sebu di 5 sebu na tarek Pak. Ini to simite. Wade aja na. Oh jana. Iya ala ni he. Terima kasih banyak Pak Ledi. Jana walian dos sebu si bawan lo bola laraw po. Oh iya. Ayo, Silakan, iya, Pak. iya. Si bawan ini pak desa. Oh iya Pak. Kamane ring bantu tuh? Iya. Oh iya. Baru po. Iya, lalangnya ini bolana. Ah, ilaha illallah. Boro wo imu tar boro siang gue boro kabur pa kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari, tika ka tuh. Wah, naik. Iko na siya dapat ikang gara-gara tayo.
Apa dek gak WC nu? Dek jambangan nu. Iya, boleh kita depan nih pasti nolongnya Pak. Maku kue kade nana ditawe jambas sembarangan. Oh, Krodi. Ya, jadi pemerintah desa kuramanen nih, na bantu masyarakatna. Iya. Ini burengi WC Iya. supaya dek na gaga jambap pe maku sembarang tempat. Oh, jadi dek nana di jambat tuh. Oh, dek nana di makana bantu masyarakat kasih terutama dek na mampu. Oh iya. Ah, ya denre boleh ki mana apa iruntu ye alena awak demu jambak kuntas ye na pawe makadai boleh kak kurang dek gaga WC na. Oh iya. Ku bicara ada aku dek gaga WC na ka pura ring bantu atu. Magi na dek gawe sih pak, nang kana pura reki bantuan. Iya, dek pos 4 jam ay, Pak. Ya. Iya, dek pakai Ya, 4 jam. Pesan waktu ya. Iya. Sampaikan yang Perlu anggota. ijama. Iya, iya, iya. Iya. Bare badingi baliki mati ya ro Nanti selesaikan. baliki ku anggota mah tu iya. ijama. Iya, iya. Jadi apa nang seding i jam WC na? Pada sabar insyaallah baji selesaikan karena harus memang selesaikan magati atau Pak dek nanti maku ke dek. Kaki balingi jamai. Bagus. Ya. Iya. Rakapi baja anggota baliki. Iya, Pak ditemu kasih kan nanti puro, Pak. Ya. Iya. Pak Kama tim sapu jaga Terawali. Kami pemerintah Desa Curawali mengucapkan selamat kepada pemerintah Kecamatan Tari Lau dalam rangka pelaksanaan deklarasi ODF Kecamatan Tari Lau, khususnya kami di pemerintah desa dan peserta masyarakat Babinsa dan Dimas bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan ODF di Desa Curawali, dan kami menyampaikan kepada seluruh warga Desa Curawali, Salam buang air besar sembarangan.